Luar Kapatisi TV. Last time bingin wan kani ya padi madam kente. Kani lain sa pagdon ko sa sinadin. Kani surat ay. Mun ngaduk nak nak khmat deh. Nak dapat kata saya jelek hadin. It should be 20 meters sometime. Kinong ke Office Block Development Officer ku Umling Sinari Block. Rengkat kajing sendalang ki officer nak khasi hus atan Masa Street Council nak elaka nong po nak rai marwet. Bagi no ilam shtong ka bernihan. Haka khandai tri guru sahab arajar apusan. Kelahir jurib yaki artli ki jaka hayo bernihat. Nak bentaban shna yaka Material Recovery Center nika jaka ban sanbyang yaki nyut bela bread nak jaka yo kena mendup bela penwan rabyang yaki jingku jing subah hapo kathai bernihan. Aga jia kram bekelar patai kubor ba Eric Dakar ulayat ho baya ka jing terwa bantai yaka Material Recovery Center labu ada ka office BDO rengkat ka jing trailang bad ka office Deputy Commissioner Kriboy District bad ka mang pisa layo link ba ka National Clean Air Program ka bolong rukum shibenta ka jing pintrekam yaka Solid Waste Management Plan. Ningkong ang akwa ban ay ka jing sungu ya ka District Council I Deputy Secretary idon hang ni ban ni mentas ni ban wan pe ya ka ni ka jaka na menta ka Material Recovery Center. Te ka ni ka Material Recovery Center ni ya bu proposal na kaliang ka block office bat ru ka don ka jing kersya na ka office jong UDC bat ya ka ni yo ya ka funds na ka National Clean Air Program lani ka NCAP. Te ban penya ya ka ni ka program ngidon kam ya kata ka Solid Waste Management Plan. But part of that plan kadai bendon kani ka Material Recovery Center te hakani ka Material Recovery Center ngidon kami ka jaka te menta ka singi adon lang Deputy Secretary IPAIM SIM yang karat marwet ru idandang I rangba snong ya don lang hangni tingi daiwan pet ya kani ka jaka hangni tingi ya so ya hab namar balai ba katkum ka proposal bangila ya bu kani ka jaka kala biang banchna ya kata ka Material Recovery Center ti ka sanction ru kala adon stang ban pin trikam no ti Deputy Secretary ru idaong ba ya ka plan ru kala adon lupa ti ngin kasa stang ki formalities menta mo stang ka formalities bangin pa sti siya ka District Council banya trade lang ban pin urlong ya kanika Material Recovery Center hang niha bernihat Nakadang jonga Secretary jongka ilaka nong po sersiap. Ba hagjing siya ngidang sistem ti dan mental life nai long patutip bah hawi de penika jaka te kumusyu benrap nakajing ong jong administrator jong ni badiru Deputy Secretary jongka District Council te nakaliang jongi long hawi de penika benta long hab paniti nya kendiat nomor bakidon ni komiti ki bagi la de form pa manswa te ya ka komiti ki bala de form manswa long hab pentemai ki hab wat ki isla la hoi ngisutnat long haba pej jing khut jing suba mar kumbai I himenta long pi ki jabo jaban umte tang na po yo kini na kini snong ki ba parja phan kum la ban ong kini ki asam snong du snong ki jabo jaban ki berat nang ta pi syu setai si po jik hajan office jong ka seng FKGSP pi hang tur ki dong ki jabo tegi don kam ia kata ka project menora ban recycle li kata jabo ban ora i jing khut jing suba hapo kini ki area khamtam kini ki sunong ki ba im man kasngi kayo lei ka batang sisin siteo dengan so mun ong khamlong kansan kini ki sunong ki basa marjan te nakaliang jong ka ilaka nong po serjep ni sokmen la ngila ban penurlong ni ka project bat kadar basnong kinong sinong jangan ka thai dro kidap dag jing kemen ngathrai ba kidon gejing wisno ketilang bat kelaka bat karaj ru kebai lang di ngakarmen scam bakane ka project kalong kebaya
ya bi enti bat kasinong ru kan ya ka jimitai Kubai nak yang office video dan nak bang yang ni nak ke lima juga ilakan pos leadership kejuan juri penjung ini kapor kalau bana kalian ke office jong video ki patip kadu ke jaka ka ba ke hima kala asya ke district council te de lewan ta sing nai pe nama ka jing thumu ning ko ka de satai sakman ande dalai wan ta sing ne dan markmar kuming latip jaka kamri satai ka di seni sedin palamang da ke hima ya ke district council te taklen ka hima te long bakloi hi ban pediang ini ke banwara ku suban namar kalong concern hi kara ka kya hi jong ki nong chung yo jong kisnong jong ka jela hi bro ka we de tanga tanga we hinga kan men ba ke ini ka project kan ya dengan ka blok ka hima anta ba ka district council kanang ba ka kam kanum sateng kanum lam seno kaliti ba bakra kanang ba kam kan ya be ari ti tanga ta hi kam bani than ke ka ba hadir barang isi pen be na ka hima ba ka blok ba ka district council kumno ngin yele ka jaka ka ga benta ka badon kam hakayo ka duna pang kalong ka ni ka jing ka awareness ka jing pen tipai ba na mar balai na ka ji ka jing krum red jot jabo ne kam dong go ya be ya ti ni bagla shu ya berat bisa tai sadin kendong kula sulum ka jabo ne kala shu thap lang haju lum lang haju ya berat bisa tai na tak tak lalang ka tu sawa te ka pejak khai ka ba te kam no ka be itenan na mar sir pejak khai ka ba mu ka ba yang kam dong ka ji subah te an bo kina kalian ka enkap hi ka lasimi ni istu ban pe ba kan wara biang kata ka jing itenan jong ka bernihat tene kalian ka sarkar ukala simkia hi rengkat ka blok ngaleng the office jong DC ban naklai enjoy ka hima te district council kan ya la ka jong ka bentahi ban pe ba kan ka jing khoi subar ka don hi nambar ka district council ka don la ka jong ka waste management cell ka bang pe tang balong ka kalian ka district council bang dang dona ka expertise ni depend ba ka pollution ka Meghalaya State Pollution Control Board teknik suki nang ya tulun ini kam nang ya nang petri kam hi tawanang ni sakman ni pe lalang ya tre rengkan ka district council ka hima barka ka jilla barka sarkar jilla hi kan wanra jingi ante kan wanra hi ka jing bai ang unta bobon walang hi Pin Reels pa ya kak tien la jong pin dan kam ya kabakan kiyo kak tien kasi kak tien la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kentien khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiw yau up hinrengi kiw yau thep tin la jo to da yakan mau kendit ho khasi lapan mi da ka pati CTV na ka benta ka jingmentoi upat ba